Anapacho the tennis me could feel say get on fa phone no mammy. And I was say when Chana mammy ba intine meneno a persona Mr. Question butum say I want hefa I will get feel Uko ni fie ni fie hefa na ugina fie ne yemo ana said dai mo ana hen if you okay it's me yes say on fa phone mammy no and I say on fa phone mammy and I just say oh mammy banam say Sompa be me mato phone am for mammy no some family obi o mo dan no ekoram gate na no e na me de mensa e hye ne botom say me yi phone na wo sha atade abai no sha I try okay na to okay ti me yes say me yi ayi no phone na mani boto no nika no hate ye e na guys ba yire money I only gave you na o mo yire me nti o de nsa tima na o sa tima say okay o de titi wo kon ho aha me ana ma ha ana body na radio for no shoot ye wo o ha ne hen tima ni hu okay ana me kon nti man ka hwe na me ba fi ne wo kon ho ati bi e ma ye nhwe yi kwotwa ne da ho ana aha ene da one nti Facebook no Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 ena YouTube ne TikTok ene ya Twitter ne nyina so ye Sompa TV sa Sompa FM wotro for se me dance ni wa broche we de watumle na kire sie nti ye hu kotwa no wo ho ababa wa na ti wa masa kotwa na ba be da ho no araba chwan okay to asoma he nti e ba sar na me from am say me jimi no ma wo Crystal be obi ai nti o ma me frɛ me krokro me asenka opa ma chonam si dabi o frɛ o phone so ana se obeto wo fie ho no o frɛ me phone ska me say Peter oh tu ni Crystal be pantie bia asema ba mo ntem kura mpa e so ka chem nka me kam bom na me si dabi ne ma me sesen o say nti me ne Crystal be o asema ba ntem a e senka me ka chem nka ono no ka ye bom na me say minti de on fa me no ma nyina mre me wadaroma on kama mom say yonkofo na na sempna na wo pese on netuna na o kama bom say anuafo ende bi e be woni ho ono decision ti okay enti ono ka sa na me say da bi on fa me no ma nyina mre me nti no mo preso sa na ni stepfather no o se da bi na no ma ne de on fa mre me na me ka say ono na diniska to no ma ne de a on fa na emum say me na me to no ma ne de a ene on fa mre me nti mo ho be mbe ten na amene frɛ me sɛ ma pack no mani nyina de aguka mu de brem ampa nso mo de bai but ne nyina ne won ayinim mo na o man fa bebra ma fase mo na ma enti mo na ma ni nyina me so ma check ni nyina ka scanner wo ho enti nke se bia metima bo no mani nyina fanse sisi ade aka ho no ene ayi na ska de na metima akọ one by one so metima bobo ni nyina oh ko wa calculate awie hello madam aha ti bobo so me enko eti ni first of all ken ka che me say papa adwuma say be 7 months ntini ai ni fada ni ska o nti o fie sa nti o slemia money 200 cedi ana no me de man no man carry 200 cedi man send ya man no keka bobo so me enko o calculations ni nyina de bobo so me enko 200 cedis ne papa sika ne papa 200 na ne brother 21 cedi 21 cedis brother ana fufu sika 30 cedi why fufu okay 30 cedi no mo fufu ka se me send this kama no me fufu na ma 30 cedis ana se man 10 cedi lor fe no famra me ho wa ma nyina aka ho 10 cedis TNT na me top product man 60 cedi product so 60 cedis yeah pacho okay ana oje 70 cedi wa mo eto nkun cream 70 cedis cream okay ana check o de be go school ana 74 cedi 74 cedis okay o checking the results ana no niska ana o yire me asem mfa wadbe ma fam ona ka so o se woni sika o se woni sika ono na e ko check ono na e ko check results checking aha ana 30 cedi okay ana o sa ko di sim sika ama mo ji scan free mo 27 cedi same ana sandals no 50 cedi 50 cedi sandals ana data sim akato data am to ma 100 cedi okay ana o ji 100 cedi wa mo eto brazier wan fa bia mreme no krampo na ya me den brazier ana first o sama meto ulam
fried rice beno na me nya madwen say meto abre no olam olam okay na o yire me ama meto ma no 50 cedi okay 50 cedis na me sa to aduane ko ma no o sa request 50 cedis every me wo 50 cedis na dey bi o ka che me say mento ayimre no adurumre no okay na me say ma nya du ni bi ti me buy na o say me first ka ma no ne onu ankoto eno so me de ma no 40 cedi onu na be hia me kwan no dey so drugs and so 40 cedis okay ana me to socks 5 star ai fancy pack ni sa 5 25 cedi 25 cedi socks ana water bottle embo ano ne 40 cedi and then water bottle de obenu mu nso ni de obedidim ai shim oh okay ana ne dey bian so fancy dey bian man 45 cedi ababa abrante wa boka pa 30 days water bottle no yes saying 40 cedi 40 cedis ana me ne na nti adwuma 30 days okay each day bia na 45 Ghana na me de ma no 45 cedis each day bia for 30 days ibo kwa bo baba se me na calculate no 45 cedis 45 cedis for 30 days okay asa pacho mu bando ni I know they are what the friend no ono mo dey here yin no your friend is saying auto fridge calculate ma me what na mo fa ento so na ye hu e de akwa akosie when I heard you da was Jessica 200 nuabe madam pachoko Facebook Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 YouTube no Sompa TV TikTok any Twitter no so Sompa TV sa Sompa FM Sompa TV no so baby a wo bia no digitary se baby a obetimi ahwe live for na wako www.sompaonline.com na enne ensem ni nyina so na busia ya listed ya kogwo nti school fees minister bi jene dom na mo MC a no ya Grace medamu nyina mo ase ene Ransford ade bibia kem aka o se we ni na chi no panse wo tua emu 199 Ghana cedi na mama 199 cedis 199 cedi na mama timiti free man na be 2128 Ghana cedi ba cho wase watua 199 cedis said the amount ntimu calculate we a na modi that say 199 cedis ne the film na balance na aka no said the work no say aka say 2000 say 128 Ghana cedis okay na answer na omude enema na ebre wo no ubodua ukofia ukobodua omude no mane bre ma chance na me bodua no eto omude ne ema ne baaye no e na de na si ye mpa cho koye tie o ai omude ba no e na me frage ni say oh asafran blem lock da so e na o ma me say odurufia obefe no akan lock na cheme hanti wana again no say pasa ni refi lock no na o ma me ka say kache no onyi lock no kache no enti o ma me kan na obo code ma na me bo ni yi ntade china me ko fio na me say ai Christabel pasa me sika o enti first kan ma me e na o si me hwe ni no afi me fa na ne otimi di matem of phone so otimi di matem e na me so man kan hwe ya wodi watem sen aso ni nyansa ana kwasia na nkran na uti o madwen so manyi nti ese mitimi so nyansa na me say na Christabel panti o na o kasi a cheme upe bia me de ma o mitimi kan hwe na me ko madam o mitimi ko na ma dimi ko twi me to aso wo bo ni dua no o ko he ne mada o ne ma me ho wo ma me ho e wo mankran so yes pacho e na ukotwi utu ase e bo ni dua sesen me say la wadiji medi ase me de pass am to ni maneti ase but me be nti a at the end no ono ka che me say me pen maneti ase nti sadia me bibia am da ma no on fa ma me odema me dia o free otimi ko but one fa ma me dia me Peter pa da me fa nche ni da nti me ka sa no na o ka ti block me nti man ka hwe na wagina phone ne so that time no na enti wo bodua ne nyina na wagina so na otie yes but no otie okay otie nti na nyumre be 7 na man me ro me down am twi me to ase say Christabel me pe o ma otie ase e ma si bibia ebe ye na den time me frɛ wa like Oma nti say ete sadia itwayare na like how na mane nkwa nhia de obefa mu mo and dem catch no yes o si etwayare akwanhia na de
ana yare empa na hoda yes ene me ka kire no kasa oh ene me ka kire ni say etwa yare kasa kese kasa go microphone ena how ena ohia ena onya ni jeda ende me ka kire man kasa ne me bo me kan me boy ni na me kan ye pa me to asenya na me ka ko na me ka ko sa ende me kan Get you wana yede. Oh, anu ana mkasi ye. Ana yeda sam ne nto aso no ne senti eno ne si eno de. Ka na o ame say me mabodua ena ode koto papa bi anim na Sompa mo frɛ me. Papa ben ya. O sister mo fa se ne ge no Christabel no. Okay. Nti ba sa no na o mo frɛ me na me so no pe ma madam fu bia oni ni free pass of mama ana me ne ko it's me ni ko na o me se ma bodu enti e se me dane se me dane dia me na masa fadua no kana me say obi a me ni fu no me ma bodu a me nsan fam sika na ne dia en pa dia mintini nye ana o mo kan ti next day na me de me mada buy ana o say e be to snap atokosu a eti e be 400 cedi man ka hwe ana me ko dane dua no ba edua no ye dane no na nye me yam enti dua no entima na ne adentina na enya wo yam say if say him sika again no into the man dia o ma fa sika na ma wansa no mo yo madwen so mo dane dua no da bi okay enti stella na wudi ya ka kire me say edua say dane wi a o diska ne be ma me afi dane wi no ya friend father mo be 50 times afi de dane ye da bi say me fan say na enya me yam no I dane dua ne wi na ya friend father no ya friend almost 50 times on peke ko no e ma me madadam fo no frɛ no wan peke ko no na me twa so to mo jimi ska 400 siro mo jimi say wo se Christabel wanya wo den la pacho la misiki wo no wo die kasago afidie ni ma no so di miska ma me miska wo no wo gende miska wo no me ka se miska ni nu wa miska wo no wo sika wo no yenim se wo sika nti dia na apese ye de ma wo nti no esa mo jimi ska ma me na se onu sika wo no wa obi an calculate ni that obi aden de wo bia obi bia wo bia no obi a en check na won fa na ade ma no nyesa yes enu a wo ba se wo ko fie de na si ye enu me ko fie no mo number bi frɛ me Peter una odin kwa sanam se me wona wa say e do koma tachiman say nsuo chire bo say bo chire wa bo chire wa mo abisa ne en che o katia obetimi aye wade bo chire wa enti tachiman bo chire wa bo som kese o tachiman no sa no kan e dru bra ye de apo ba ire town festival ni Duabo festival ya soa no na ye de enti onye yiketoa enti e friend bo chire wa bo chire wa o kan na o say me o ma police for chi me na me say me de me nya hwe enti say o ma police for chi me a o mi okay enti me da ho nwumre be think be 12 am na obi ebo gate ni pam na me be friend madam fu ya me ni close pa na me say on ko hwe gate na no de owo no ba so kwa se na wan bie gate no on fa ni nto hwe wa no bon say Peter akwhwe no eye police ni on o se police down na ne mpabo na police enti me hwiri wo no e ma me fro dwaye what nti we si fom abanka me na ebu enti mja ni sa no enti ma me so ko da obi wo e ma de chinye ti ba krampo ma ntware krampo na me baaye e se me no ma krampo e se slow e omimu so me nko fi ase la omo threaten me nipa no na mpa cho wo se wo ye hwan ya nipa na wo frɛ wo no Christabel ma minua sa na o kan number ne we wa number no wa me pa cho mo fama minister IBJ fama me pa cho oba Christabel woni e me pa cho na me sister na me na be ne ba de na o wa ha se do mo no kwa na enu ampa cho ye frɛ no no wo a okay yo na mo frɛ no me na me ni anti me na me ne kasa na dwo no mpacho wa enu ame na obi kasa awia no kwadaro mama ne mra mama why mma ono mra mama na o kwatena ha se no mama why ke mo wa kasa na ni die mo ka na ka me kyerɛ mu kakra okay woni masem ni mo wa hu enu ano na me ni ya okay na me ba ye no na me sister de to me nim say asema be na me say na wono no obetimi ahwe na ada na ye woni fitiase no wanhwe no na ne obi koye adwuma Vodafone
na wo ne ne toy aduane dia na samo pon na ma ni sika wo se wo de wo ka na me sister kire me mu se de ono kire niema no wo se wo be sesa me sister ka kire se de no nti ne sister say wo sister no so wa henti wa daro ma me ne wo sister no wa de na me ka na me ka kire ne se so no abo akora ne dua ni matra tachima 15 good years okay tachima botro me nim ba bia ye dane no bodua kwa ye fa so boy nya nipa nti so no ye na dwen so obekum akola na me so no so me fa no nche no okay o se ye ba ni fie me ni tam amba mfie me na sem futuru mo frɛ no kra no pɛ ahomachin me san kɔ okay e de niam akoma obi me ton ntema okay na me sister friend me say mo se 12 kro ko ntimi gya niam na okra na me pɛ ka bi na me de ba se nyia o se de ani die mamo okay ya mfa ni dia mama in show respect okay na me baaye enti so aka se me se watrati akra no mti akra no adwuma na ne koye ensem amokan ne de akra nti yakwa ne kwaje aziat me kam kire me sister say ne onko madam ne ho onko se ne kwan no womra because I say agrobon nkuro ansa ne yetimi de ka asem no nti akra ne ba ne be hu asem no pomesi bre na me sister kwaje aziat no na ka me kru soja ne no na wo se yemra dimbache ba ya nante sie no yo ye dase ebusia yama wono makwaba na ye ne ababa wa na nkasa Christabel maame ankasa bedi nkomo sesia ye wia Sompa 93.1 nyako efri ahase okay enti me peke call no ase mpacho me no wa na kasai ya me ana me no kasai enti na me chirem na aka kire me say omo namro na me ni hobi enti wo behia akora na mka to sa akora no wo school ti na aka kire me say na anwumre obesa afre mpacho eno enti na waba na odi akora na ba wadi ubosheso yakopon hira wate ye mo akwa aba nso mpacho eniama he ready a na ma prompt me na yetimi akọ ababa wa Christabel na nkasa so wada Roma Peter enya mfie aduo no wono de waso na adwebo na yenhwe na Christabel kasa yentimi enkata nanim kakra bi fama na Christabel akwa aba medofo ye na mami apom ti sen boko na unse nyame adome hu oden pa be was school mo boko pachon bibi nti emo school din Christabel de yenim saw the Christabel woti ebu akwa pacho abrantie Peter ya woti we ya na abrantie wonim no e pachon ani wonim ni sese e wokwan ben so like on swear sana wakati Peter onya batwa prompti e wade bi ehu hia Christabel mame mokwa asori ohun me hwe na waye nuanti no ye pese Christabel asem obeka nyina no oka no kre ewom Christabel mokwa asori ntin mpacho sofo nje trash konkrin na onfa ne nsem fama me wedie me ameba no je tena won sakra age a ne page akoso kan wedi machi ye pa asem no kura ne ya pen pomasi bre me Christabel amaba so mpa nkomo soi amaba so mpa nkomo soi mikita tre konkrin ehye bose asem bi a mebeka no wa ha no no kra trodo enkontomponim enti erade boa me Up there in court. Pia odi for me da say Christabel me da say fatre konkron to o mame mane na wanim na wo kan se na refi atimi aka akai wo Christabel abrantie ya wote we wonim no me pachon ani wonim ne kwan be so pachon me koto no adwumam eye Vodafone okay enti ukoto na adwumam no de be na si ebrebe na ukoto na adwumam pachon na me wie school a yeti fie JHS na madam fu bi ba me ho say me ti fie me yakwadwofo na ono ye adwuma se de be ya schools ba obeti me di ne sika na abo ne maame no matoto ne manam se sa de ne mezu me ye bi enti me kan na maame si da bi ono ana wo mi to no abehwe me na me so me hwe de ekona ye dooso enti na nka me so me pese me boa enti maame kan me fi na me koye enti fe de na me koye boy na me ne ko be fa me koye no osisi me kosi anantia na yapon ama me 20 cedis the whole day ni nyina she break mame ya fine say na me nti bibia se o Christabel mame Christabel de adim so ye minor adenti na oba no pese ye kata wanim ni kunu na ye dai mente de o ka no me pese me hu ade because waba my dear Christabel de yenim se oye minor na wa ye ne maame na wo se wo babo so adi na chi de nti na wo se nkata wanim
mpacho acho menim ni de esem kataman ka kwampacho mpamacho ani kru na ye dai aso e soja panya ne ba na akwa akofa aba mpacho enti se de no ye ipie enye ye pacho mo fa akra ne mpia abonten ma me Christabel mama to asoma yen wo se baby a nipa na won ne koy ne amoko ye the whole day 20 cedis so hu se wotwen wudi ye na eyeda na hu se otwen wudi ana obi di nka bo adwuma ne mu nkomo de kire wo se wo kwa unya blosa ni ye dos ni enam okay ena boys ne kwempo kase ada na o ye girl ne sa ena so ki won ba jiwi enti yan se di kan register as no bi di kan che sika se yemfa ni na wan fa nka ho nti ade chen ye no ena oba se me no on buy ena boys na kan is a yensu ye kwa obi ani obi anti se woni hwan mo na beko ena baba ka se ni ene Peter monko no mo do mo ko munye sika ena mse side okay nti on kan che Peter mame ena o ka che ena o si you nti ye ko office ho no satam no mo so ko nkare na we mu su ye adwuma wo krum ti me no mo na ko ye temne na ko no se enra no munya se na me ka che no se oh some de o ton bebe o ti munye sika be se nti me asa mike o ma wo sa wo de bia na me si pa chu you nti de ne ko ye na ade chen na mti se woni guy ba kwa ne kan ho kasa se nti ne sika no wo sika na akodi obi ho no se no onboa wo na nipa no akwa onfa man na wo de ko police station wasa akoboka nti mti na ka che se mitim bam no se na msi sa de a ye sofa ne bompa ye o park so se nka obedi mechi amo akwa fi se wa beti na ebu akwa na nka ye kwa de obeya man na onsa be kan sika no be ye na se me ye sure na msi and I'll see you decide ne cry anko na ye I think say pacho Tuesday nti yes adwuma ayi aso you na Monday anwumre any Thursday say anwumre and I'll see you nti Thursday no ena me no koye eno kama me no koye no ena so for the kasa giso of ubafie wa ubafie no no akasa nti ne Saturday ena befa u free ebu akwadwom ho na mdo call so for no ho no tu kwa ide mumie no muntamasem nti ye wa adwuma mu ho na abeka cha me say Christabel u date kafra Christabel ma me kwhwe oba no wai o sondo do ananya sa hwa na ono so afa ho aba be yare timpacho yanto aso Christabel ena obusa me say me date na me say me de date be ma beka so na obede ono obede nti no me mpe ena osisa na me say ai fi say boy bi di kan se me pe ena na odi sex na ka chen say da bi nti say enu nti na obeka che me say opeso ni me date dia ena e bra da bi ena so oh wo nti sa ena me say na wo beka ni say o chine bi na obeka che me say ma to ya mama me say den de me mpe ena say na wo de wani asekura den do nti me so na me say oh ensuro me enyi na enipa ena I'll see you nti omu ana yakwa adwuma na wato aduane ama yadi nti boy baako na kan no say ye boss de onye side dey bi do o kan ye hu nti na oyesa na me say o so openi pasem na me hu say o boss no o ya yemye and I'll see you nti usa kan bi na me say Peter me nye ready nti say won fa sex embetete me dia me okay with that and I'll see okay nti ye wa adwuma num no pacho nti ye wa adwuma num no na abeka chem say Chris ade a waya ma mani asopa na me say ade na se so for na ade me call no me sika no manyam half na kan pese me de half no emam na me say eh oh sika ni nyina yesen pacho say 49 million oh okay na me say eh half de me di this sika no also o pese o de half man o si nipa ne de mu half abre no it pese onko de sa mu half ne ma me na wakwaje no na ke so for no so ma no 7 million nanka sofo no ono awo na aso de na me say ai na enyo on the down no ka pese o to drums nyina aka ho na me say bra to ubu and I'll see you nti adwuma no ma na de bia ye koba enti de bia kwa adwuma no satam na maba mu fufuru nti me ne jeans amede ko na me jeans na mo ofie no e ba akope amede ko okay and driver ne team won say yen skirt in be adwuma no nti yakọ na meka cho se adwuma ne pese mi jai ko se na oh wa obeto bia ma me okay sa de ne yakọ na akoyi sika na so un service kan to fon so nti u fa o is rich na o di koyi wa bank we 300 cedis na yakọ na o to jeans na busa se de na mpe bi na mse onka menya top a mepe na bra we nso mepe na so o beta ma nti bra na ko busa na madam ni say 40 cedis price ya no okay say 40 cedis ena aka se me ne ma me nka nti yenko za abu zongo mbra e bia be ba na ade asa
na opake ne nyoma dia obetimi ateso na am see you Sompa nti eba na maame si chinchina saa no beje na auto top ba ko kan no nti ewie nsesa na auto nkun e kan ho na o ka kire ne se woni nkun ana any brazier na o ka kire ne se woni bi se ye kwa adwuma na waka se na mi sam me kala na ahye na mi nkun na adwuma na mbe nti pese mi se bi aso wa beto okay na mzi okay nti e kwa shop ho no e na auto ye e na auto oil kra na edifa ye nim ka ho nti ade cheye no ena ya na ase mi nkoja wei krofu yenko hotel na mse na se si ya wa hye nipa de ena ama mi kiss o chana mi se na se si yenko hotel de brade o se ye de na ama ne de man kiss ya o ta ka se fina no me ba chwan e wo he fa ma pon na mo pon no na mse na wa hye oba kwa bia ndi 1 week mpo na se ogi oba kwa na ye ho afia de bia na afia ye se afia na mse ka chen se me sa na de ba de ya me pesa anu ma no nti ya me send u sika ma na so obufu ntam do me peni pot sa na mse me ama hu se wo me so na pesa ejai mponti bonya me mpa ise akoma na wo me so na mbra fom na see you nti ya na ase wo koto condom aba na mse agudi ana ase wo ye na mse wo de onkoto mba na me nhwe nti ode ba ya mpa na mse nti akoto amba e wo adwuma mu ho pacho na ye kwa adwuma na bas na be sie nti ne ye wo za bunzongo ena akoto condom ne bae na mo kwa adwuma pacho ena o se akoto condom aba ejina me pese mi hu se ya mpa na se obo akoso kan bi on ton ba na me se pa akoto bra na se akoto ba na se medi wa jam ya kwa no 2 hours 60 okay uji 2 hours na me se eji an kwada no makate se ma bra na wa tuye sika na na pacho o de oni wura ho man ndi na chi anko okay pacho so otua yo so entia na ka se mi na mi twantro ena o kan sa na me se me nkwa ne nkwa chi na fi se adwuma nti na mbaaye enye sex nti na mbaa adwuma no ena se mama oboka agu na mama oboka agu me ka cho se nkwa na so bekwa so na wo sika na abu so na pese wo de ya do yenti ye o ma do ye ena me kwa me nti na me huru no ma na bra ya tue sum wo su enti me kwa me ma kese nka me ka che ye boss ba ako ena me hu ni se ye nim guase like me ne wonam na se bisa me mpese me gu ani mas that time ni na mo was abunzongo ho ana mo fi wo kwa adwuma ma kofodua ho ena wo su nti wo su na me ka che nsem be sie nkofie na me taxi ye boss se me hu mfa me no se me hu mfa me se ko me hu a me nkofie sesia ena me no mienu fa ka nti edu me nhia na se de nti na me ye osa na me se ma ye de na so to yo edu 300 cedis na me sa sikana da mai sikana me ye adwuma na o me phone say 300 cedis ya me send wa de ama okay na me send wa de ma na se ya obaji ti me send wa de ma na e fa ka nti mbedu fie no na boy ba ko na no kai ho no e frame se me ho na me se ade a wo boss aye ne pa de me ho adwiri adwuma ne mejai na o se na me se boss wanya papa na o se na me cheche me che na o se asem we de me srew enka ma boss monti na o moti ye nim guase e kesi na me se me meka na boy ne pa ma chowa enti mo we later na boy ne sa fe se Peter atwa ahwio na me se de na aye no yes ya twinsu agun sent ne ko hospital ne sister kra ne frame enti mo wa na sister me frɛ enti boy ne ka chem so se me de me frɛ no enti me frɛ sister bi ne final si Peter ho mfa no na me so okay enti ne ho to na de o mo frɛ me na me ne nkasa ti sa da na nwumre na na obai na me sa de e kwa asori mpo enti mama mpacho edidi mu sa e kwa adwuma o secretary body o hia bia ka kire me na meto ama na me se bra se onye sika na abusu a ye savings so de bia ye wa usika na wo fa ye MP enti e wo na beka kire me se sofu bia ni ye adwuma se wo hu se me mpewo jina wansa sofu bia one ne ye adwuma se wo hu se wo mpe no na mesrew enti saa ne ma na ototo ma onyina wo su ye nyina achi e ka se wo twa hwe e wa ya sabia ne ye frɛ wo no e na de ne se ye Kasa. sofu ne se wo hu se me mpe no na so ope me dia obeti ma ye forget sama no asofu no free faint ono ade kan ye patron ano no otwane o free saint ba ono no de onye na me se e pass onye na nka me de ya me no time echi no ya me forget se kra enye yi na so okay ba sa de de na me se wanjai sa ne mana de ba akoto sofu anim na so osere ma me nkoka na me se okay me pese me gu n'anim ase na nka me ya nka ma ya dada ba wanjai sofu na chi die se sofu na ese die na o si yo
enti mampacho ye wa adwuma ma ye ebia we na ye kwa adwuma no to aduane o se komedo eso da nse de me ba ne nyina echi no eye den na wo kɔ school akwada Peter se wono na kɔtotɔ wo ho ne ma chacha ki Peter de oto ye ni ana pacho na no toy aha ye den na wo maame wo ho papa wo ho na ɔno na ɛwɔ se wo hwɛ na wɔtotɔ wo ne mama wo pacho no de o se papa na me ye no papa me de ko sofo ho ma waji ni sika mu half no de mimi ko sko betimi aye ni obeto trunk ene mattress amame Peter say bibi anta echi no se an enti dey Saturday na manko o share senki ebeko Saturday me friend no say se mimi ti man sex dey ene wonye na me kate call no ti me kate call no ye kwa adwuma no le tata me se enwumere ye kwa so me ka che sofo enti sada na o so won banti o han so aba na se ne yem hyehye na me gya enti manka na me ka che sofo se mpa che on kasa nche Peter mame enti me as me kan sam na che sofo na sofo no friend no ti ne sofo so on pese obeka se obeka che nse maka che no yesa be nanim feri enti obepe yansa kwa bi no na kasa enti Saturday na nwume anopa me sa o ha no friend na be sini mampo na me ka che mame se boy na me ne wa adwuma mu ni na so pese okotna mame se ade enti na me ka che nse o se me de ne ko papa ho ma papa ji ni sika mu half na mame se okay sa de a oni ha no pese o hu ne dako enti yakọ me friend back no na o se the original so and original so cause na mo fona ka chen se mimi be gigi na di na me se madi kan ka che osisi enti se nya sex dey mimi yo okay se mimi be mame mmemu wa ha se nom Peter o say wo ka che ne se so fu bi se ma na nya forget se ma na enya ne we no na ni nyina mu nso no ye no ano ma me ansa wo wi a ne nsem wo bobo so nyina no pese wo yi ano ansa na ya sori so forget se no ho asem te sen madam wona o kan no bi ani but mechi e fan beat na me pese me hu na adwen se odo me a ense ma me yes are no but eni me trim se me kwa akoye ala bi se da to share da okay nti wo kan ye okay okay enti ne niema wa bobo so na wo broken heart no me catch you say broken heart ache wan bisa o ka chem say broken heart anche e den na o twa hwe ye and I also say like Sompa 93.1 now wo broken heart ache o ka chem say broken heart anche wo ba wo rade Nkomo enti ano so na wo bo sister friend no na for friend nyina na ya lo na ya lo na mu fi pa Mike me chiawa yi Mike o yi sports ho asem no krampa twetwe na ba ha se wo kita bank obehwe no o she Barcelona 40 shirt na wa she wo yini ni ba yanke na ka beto wani so asem wo so for ma me ba bia Mike na bet na se no so for ma ba bia obi a me chiaw na case we yesi wachi oba bele wa me dey am ko ne boko nti o mo se me ye da dodo na ya kwasu ya ba kwadwo wo se me nya ode wo Facebook eti na wo nyare da na hwe hame na wo hwe sesa wodo wo a yes na wo na odo no wo pese o chiri ana sa wo pese o nu adi ana wo pese o hu sa na ye de also bi obusa wade a de bia wade ma no ti se osusu fanse nyansa kwa bi so edeta ne hwe se bia nipa we ope wasem ana so masi we odo na komam eni se ma me yes ade no ensam wa Crystal ba kan nyina de he na enye no kre de he na no kre madam de wone tau de soft na sem na o kan man kan chen direct say on fa me nko sofu bi wona onyim sika mami on me ba krom wono na me ni church ko on ana me ka say obi pa atwemadi o me say and there was wo ba mu on na bisa o say wo mre mu o de wo ko ho woni ne ya agreement say wo kwaje sika no kra wie no ka che ne se sika no wo pesa wo de half no e de bre no madam no kra bia nim me kama so na wo said odo asia bubu that time na de o ga sa no kra ni mo wa hwe ya me nji wundi o ene de menye me kan no kra me enti wan kan che ne say obeda na se madam me ka esa be wo se anya no kra o mampachinya me ne me dance ni say me ka che ni say me man scarf enti o ka so be man ni say because obi ya de ma wo a ya de aba o mi so beda na se o ka say na kire no bro ka say video cra che me sika no wo cheke ba man kam ano on check sika no me say so for this kind of mammy say and be man kan no kra bia nim do kan nyina me wo ho explanation nyame na me o hata suri one ni me dance ni na obi ba wo ko school afa no wa wie
who ko school what me asho ho awie na wo akwa akoshe obi ba ma me ka che me so wo sika no ma me 10 million ni na ma nkwaje madam say me pen no enka wantiase a enka that time na enka me twa chi ma pa to obode bia na me pe e na wo na say madam am kra tete me adwuma asemu yo be 5 days eni 5 days ni oh ya basa o ma ate otimi pen be te ma fekete cho se ma me asem na beto dwa no kra no ya basa no dey see madam for so omo si Peter say Peter se na koma Peter say na Peter say 5 days ni ani e boss na pesa asem ni dru baby na wani mgu ase dia wani mgu egu ase me nya conference call e na obusa again say Peter pe o ma oti ase e na o say ani e na o say ene ne e ho no e me ka say usua so the way na wati ase ni de ma break heart na ache boy not o ma na yi break heart na ache ma mi nim nipa na me ne kasa nipa na o to mi nim ni ye pa break heart because o kasa Crystal Berry mu afi de o kasa nyina ma the Peter jina mani ma e wo de yo si kasa na se wo fun so ndide me ka chen se nti wo usuro bibi na ka chen me se na me se ale nti na wo jina mani ma o kasa ye bokko ba o me fun so na wo tie mu gu me so Emma dey now ba. Enti ma mi wo fie. Kwa be so me fensuro. O ka mi wo fie na me ho fa me na o frɛ me say. Ese ma o ka nyina madam. Me sini nya metima chechim. Direct. Papa e no die. Say me me sika say me de to ade ma. Na me say. O request na ma ya no. Dating o ti ase say o university. So university. Enti dating e ka say dating what does it mean? Madam dating is what po bia like I say what ase na o say ono betina say bia mpana twen sa na me hunu sa na wo ti ase yes o phone no wo nim wo hu bo google mama ne e kire mu mama ne ye na ye tie wo nim dating on ko bo bia o bibia se cha wo de to bo ase mama we identity search the way see this na just say the secretary to obi ba na o se say na se date no eye o search ye no hu the explanation be na the ma definition is saying the activity of having a romantic relationship with somebody or meeting people who you might in future have a romantic relationship with. Okay. Enti man fancy wa dating as two people in an intimate relationship. Okay. So intimacy, you can say intimate. What does it mean? What do you understand by that? Say intimacy. Ombeye intimate. Having romantic affairs. Say now on kwa nam na say na yakasa ba ko fo na ma romantic bia na romance bia nim. But one ne nam na wo kwa no ka ho to aduane mu didi na mote wo no say ni na romantic ni bi na was no. Okay. I see dating is a stage of romantic relationships in which two individuals engage in an activity together. Activity together. Let's say more to SIM card na bom, more to aduane abom, more koto brazier abomo, more koto nku abomo. And we are number one. Most often with the intention of evaluating each other's suitability as a partner in future intimate relationship. So future intimate relationship because of future and the course school English. So present tense your friend is a present tense past participle ni ade nyina ye kyerɛ mo. Madam be se me charge him kakra. Me se ye kyerɛ mo o kyerɛ ade. Oh, my child. What's a bro for Pobia Co University there? Untimin can more crowd. What's the unte crank uncle Yajum of Vodafone? It's a mammy bisa, your cast a future. What does it mean? Oh, future like the door name. It's who said that you want Crystal Berry relationship or no. Dutch ne besi saying a besi da bang a breben a Dutch ne besi. I was say with him koto condom so uncle you hotel could be 30 minutes. Madam, I don't know who could be say explanation or maybe so as some dimano. Me say sa future intimate relationship na buy what definition na chi wono wo future intimate you know now if say when Crystal bed in future no e besi brebe na amamo ai ya obetimi akɔwe no hotel obetimi akɔbisa hotel fee nyina ye de na ye no na as for be I say as for marriage na ye prepare wo akora we ya wati we 20 years akora we say wo pesa wo wade akada no
17 years so person ko wale obi ba fe no ko SHS o person ko ware but in future and I maybe so say me question na maybe so no e ma tension for to boss me say only Christabel mo future no future na office be si breben future na be si breben bia come on no be we school on no be na tuma enti adenti na onwie school onya nko school ne kula no okoto condom ko bisa hotel fees e so de ne ko ana on ka cho say na ko shekuma ne ne doko ntino ko yi mu anema no ko mu anema no me wo explanation wo anything honum no me ka cho again no wanti ase nka me nyeda o ti ase enti na me ye ana me say definition now we we see dating we buy one can share say we person we worry no no me ka bi say me le tunanim say e person me fan say as my girlfriend now so we need dating man bi say dating na say tresen ya call Google Google dating no we investing so say teacher enti won ti ase ya trust ya the amount enti 17 years obi ba akwada bobo nse ya wosi we na ni mu nya omobo nya wareho ai say Michael nkura abremu say wasene ni nua no na wa ba betina say eh madam na pesa will breaking the virginity na wo say na braba na asesen no dabi na pesa o ye ne den oh but I say me catch you no me say na wo we no pesa okowe no ohun na pesa okowe no akoto condom o pesa wo dwem akobisa bookings enyina na pesa wo ye ne den yeah when I'm say bra to obo na dating is na me say no pesa wo 200 cedis say wo papa edwuma senti wo de koma na 50 cedis bi nso ma me de no aduane wo twa bi abre no pepa che no de mami chichu ma pacho oje sa 300 cedis na mka chen so mfa ma de ma me edwuma na me ye na me bi ebi ni fi ntina be na pesa wo 300 ntina wo share akuye 25 pacho me thought 3 on check sika neguso nema neguso no pacho enema neguso ni pacho amba sama ye to tissue floral tissue tobo ayo obi anye din okay manda say na o do ne pa me boa enti o kwato say Christabel da ho and I wo ne na ye so wo yare na ye pe 3000 na say 2128 Ghana cedis e de amana ne akosa ne yade a ewa abra anya o girlfriend no but ko pe na asem wan ka ba ya na asem ka wonye oh me fe na maami aka che no me bi sa onyo maami asem yenim se ne maami wo ho open na asem o say you love at first sight o ko hu na da oba adwuma mu a na wani bo no so na bibi send go so say yi enti me say ka ma open na asem on se ne pe e na wonna ma hu mobro wo mu won say Christabel twa hwe but wonnim no e na open na asem but unko se ne pekola na se bi ese pe wa ayi sa 2128 Ghana cedis no e de ato edro na pa na e bi de awona ma ne ho ato na wo sika ne bi o de be ma na so mfama no papa cho sa de menye onye e hu mobro se de esi wo mu sa pa de menye ene na wo ndo no na wo no no sa no na wo pe na di no ma o ti ka me say de na wo pe na di ni keke I am telling you akwada hu no na pese wo di ni tetele say no na ni su ku bo no yesa David madam yesa ma who chiri condemn yesa but esa what the botchere wa bo ni dia what the pepe bo ni dia na wo wa pepe na me pepe dey with you na say achesen madam mankasa o kan say madam ade me catch phone say so I try my university say dia and say am so pa me to ase a etwa are and abre and ohia empa ne ho da and dia me kan yes okay enti Christabel be the way chat one ya sole e ya mpa se wo ka kira wo se opew e na wo ti ase ana se o ka so opew wadanfo keke imano kan pa ka kira me se opem e na ka say for no dating kan ho dia misa dating na wo ti ase like say sex kan ho dia me ti ase by sex kan ho dia la lai misa ne sasa wan kasa anche na pa me kan sa na man kasa madam wan kasa me kasa no 4 days ni am I boss afre me no conference call ma o ka che me say mo friend yi mame na obeti mo friend mame no na o say o ye no o friend enra mo test no ma o ka che me say se me dia asem ne koto boss mami mboni se me dia asem ne koto boss Mike Pacho na one me first one me first one member Pacho eye broken heart am a Thursday madam Pacho sorry
kasa na minti Thursday on Thursday anwumre no ya go church na me dey phone phone ma get no ana me di nkomo na me say oh ayi die mo we ka me say oba me wo asema fina no say oh okra ka bisen ka me bakwa nka odi me asema okan ni o enti mo na Friday pacho opese udi mo Christopher wankasa pacho wo wankasa ahaya mpanyimfo anim say kasa na enyina pacho wankasa mankasa da o kanu kre me kwa na chiki na me se kono ko peli pacho mama sima mienu mpacho ahanye din